Kraksal Sarigo Sephahijala ni DM Dr. Siddharth Sibje Sowalte SP Bijoy Debbarma ni Thani Deputation Yapharkha MLA Ranjit Debbarma Asholobini Logio Tonka NLFT Army Chief Shuren Debbarma Social Worker Ashish Das Omor Deep Debbarma Shumon Debbarma Khorang Ashore Deputation Yapharkha Engkalai Thani Shala Ministry of Home Affairs ni Bakhakte Shaklai Mungjakman Yagula detention camps nam Zakah nei Fiaba illegal migrants rokno tabok direct post back khlai rohor uhne Saimanka aba haikin Ashore Deputation Yapharkha ni no Srai khlai shawi khnarka MLA Ranjit Debbarma o Phaimani kemo je Thanai 19 May 2025 साल मारिव Minister of Home Affairs ni je notification payment kore ora kono detention camp da tangjaka ebong special task force da ora slamjaka ikai chen kotogula question tubi na tini DM yoro payment SP yoro payment DM sa da khub pan alocona unkha bosaka ochithini reply reject na hine ebong kichu kichu initiative na jaka ebong ora SP side by box side black and ochini khao chentong toka bosawa tabu je illegal migrant hapayo borna ora tai कोर्ट पाक जाया बर डायरेक्ट पोस्ट बैक खाइजा गदनि बसाका एवं सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट डीएम साहब जेटा सामने किछु किछु जागाव बर काबो नाय दंगो गतेखाय गरम खायने तेन खायने बेखाय और सीडीसी को चार्ज खायने हिनै किछु दिन नायगे जेते पर नखर माने बेखा बन चिति रहमनाबो बर मानजा बेखा ब ताबो बर आइडेंटिफाई खाय दंगो ब जागा को खाय बेखाय चिंतिनि मो कमान इंजाखाय जे चिनि चिति रहमने नतुई बर काम सामुं तांगै तो काम खलाय तो अबनो न चिंतिनि बेखौ चिनि सोशल वर्कर चिनि कापो इंजिनियर सुमन देबबर्मा चिनि अमरदीप बाबू चिनि कापो सुरन देबबर्मा न खबो चिंतिनि डीएम दुइटा डिस्ट्रिक्ट नि न मालायका खूब कामाला सनंका ते फाइनेंस हालो चिंते गुबुनि डिस्ट्रिक्ट को बथानाय बेखाय थांमानि याबुले जों आगामी दिनाव ताम खायमानो चिनि कमिटि आसुलायै चिनि सिविल सोसाइटी ते एनपी सलते आसुमानि करे जों रायजा प्रिगमना Bishal Golden Simi Jiboni Koktum Chini Khorang Shirishitini o Kharjitero Hastini Joto Lukurogno Ani Khani Paiflaya Hamzanma Taichi Bayafaru O Matai Chini Kathalaima Te Hamari Tubi Faithon